پێنج سازیان ڕەوشەنبیریên Kurdên li Rojavayê Kurdistanê ra gihandin ku ji bo avakirina sîwanekê an got yekîtiyekê dê heftê adarê li bajarê Qamişlo komxebatekê li dar bixin. Hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistan, yekîtiya rewşenbîrên Kantona Cizîrê, yekîtiyan vîskarên Kurd li Sûriyê, yekîtiya giştî yan vîskar û rojnamevanên Kurd li Sûriyê her wiha, yekîtiyan vîskarên Kurdistana Sûriyê, îro ji bo ragihandina li darxistina komxebatekê civîneke çapemeniyê li darxist. Di civîna çapemeniyê de daxuyaniyek hate dayîn û têde hate eşkerekirin ku rewşenbîr û nivîskarên Kurd ji bo avakirina yekîtiyekê dê di heftê adarê de komxebatekê li Hola Zana ya bajarê Qamişlo birêxistin bikin. Ji bendên ku wê li ser nîqaş bêne kirin, rola yekîtiyên nivîskar û rewşenbîrên Kurd di avakirina xebateke hevbeş de rola rewşenbîrên Kurd di pêşxistina xebatên ji bo avakirina yekrêziya Kurdî de. هفته مهی هفته آداری لهولا زانا ساعت ده سبه دست بیده که دوی دیداری ده هر پنج کیانین سازی و دزگه و روشنبیرین کرد بشدار دبن به مبستا که بکاربن گوتاره که هفبش دنابرا خوده با آفرینن به مبستا که بکاربن سیوانه که جبوی خود درست بکن به مبستا که بکاربن کیشه پرسو پرسگریکن خوالور مناقشه بکن و برسوا هندک پرسین دیتر جی بدن که چما ام پنج کیانن پنج سازی و دزگهن چما ام نکاربن خور نخشره که پیدا بکن چما ام نکاربن خور لیوگره که و مرجعی که پیدا بکن چما ابرو شنبیر کرد او قاسی به هلوست مایه ایرو شخوا اف دیدارا گو تی پیش بین کرن رجا اینه بیل درخستن اف جی گریدای پیشوچونین والولات رو ددن و اف در فتا دیروکیه هستیار راستی گو گله می کرد روش آواج و هر چهار پارچه کردستان تیر دبهوره شخوا پیوسته گو نویسکار و روشنبیر کرد تفجی جه ندور بن و بشداری و اچه بجم خرجره ببین